srebro je tu u kolekciji, dodali smo 5. medalju svjetskih prvenstava, 4 bronce, zlato i evo napokon srebro. Sretni smo, bio je težak tjedan i nemam što reći dodati još. Uzbudljivo je bilo sve skupa jako cijeli tjedan, Igor. Pa je, cijeli tjedan počeli s onim bonacama sa puno čekanja, tu smo psihički trebali biti jaki, mislim da smo to dobro odradili. Zadnjih par dana je bilo jako vjetrovito, to smo isto super odradili. Evo danas medal race, Australac nam nije dao disat, cijelo vrijeme nas je držao. Skoro nas je koštao srebra, ali eto, na kraju opet su centimetri odličivali i uspjeli smo zadržati drugo mjesto. Kakve su emocije? Prezadovoljni smo, prezadovoljni. Šta reći? Stvarno, naporno smo radili i dugo smo bili tu. Sezona je bila duga i nadam se da smo zasluženo osvojili srebrnu medalju. Stvarno smo sretni, nema što se dodati. Sutra je zadnji dan. Šta će puhat, to sam Bog zna, ali ostavimo to njemu na brigu. Ja ću se pobrinuti da se dobro odmorim, naspavam i sutra da budem spreman i to je to. Bodovno stanje je dosta dobro. Pa dobro, stvarno je situacija u redu, ne vidim nekakvu preveliku prijetnju, realno. Samo trebam mirno odjedriti regatu do kraja i to je to. Mislim da ne bi trebalo biti problema. Puno se čekalo opet, još jedan dan čekanja. Pa je, mogu reći stvarno da me to iscrpilo danas, jer od ujutro, praktički od 10:30 sam izašao iz kuće i cijela ta nekakva užurbana atmosfera, nervoza, svi su bili nekako naelektrizirani, to se odrazilo naravno i na mene, hvala Bogu. Ali uspio sam sačuvati hladnu glavu i bio sam stvarno spreman. Čak smo u jednom trenutku bili blizu starta i stvarno sam se dobro osjećao. Čak mislim da bi danas još napravio malo veću prednost u odnosu na protivnike jer su oni isto bili malo većem strahu i pritisku od mene. Ali eto, tako je sve ispalo. Dobro je. Solidna bodovna prednost za sutra. Samo sad treba odraditi regatu do kraja i to je to.